Ikiraha kandi tandiki program RDC you must welcome. Mu mwaka gw'2022 Ministry y'Amizi n'Obuhangwa erukutunga sente ku rugo mu World Bank bakashashira abantu enshumbushano konkana kigambwa ngo abantu abari ali nasimwe Christine Tusime na Anna Chamutima abatundire sente z'enshumbushano baremiro mu itaka aho bari kwenda kutimba kiziba ninga shidamu erukushitama habutaka bwahe kabiri nshanju na no muhanda gwo buringwa bwa kilometers 11 okoresebwa abahinji abahango bwita taka area eka 2020 umurukiko rubireho nyemwabaziyo ahabiri 13 byo kwezoku ahacishaye cyo mpira ibalya Rona Kamusime urukure mirimo ya project egi nagira ngo bakakora byone byabashabirwe kushashurwa bashashurwa konka baremiro mu itaka bamara kuraba mu buciko kwituga grievance redress committees bikarema baza mu koti ya rukuruti ba processing letters of administration bazitetera bija mu August mwaka gwe 2023 twabeka report yetu ya approved by Chief Government Barra for Ministry of Lands twabeka compensation values zabo bakereta everyone akijanero yawe na witness bakereza bank accounts zabo basigninga compensation consent agreement Yano yabaza mu agreement na Ministry of Water. Abatura barimo bagambira ha kutegana subwo kuruho bashaba government kukoresa ubushobozi bwayo. No kugira ngo tokazara umuhara okamuhinjira okatwara enjugano okashoboka gunyana umuhara. Kuba abe bikirize kusayininga ndagano bakakira sente baruge mu itaka rya government. Government ekozese amateka gayo okubatura batwaza habwo kuba niteka ngo omuntu omwe takabasa kulemesa government niye inamani okusinga omuntu nyabuntu government omwanya gwo kukiteganyisa government ina mateka gera twazamu omuntu yakine nshobenkezo na ndatekateka ngo babasindikire semanisi babatware mu koti esharemu Davis Asimwe chairman w'entebe yakashatu ahabwa cyanda nagira ngo basisirize inari abebembezi ngo nabashuma bashemerere kuratirwa bakafubirwa ahabwe kikorweki bwa RDC itwe nkabataka ebijyawa ugumizemu abo kwa basisira amazina gaitu twine ligasingo nagamba bebembeza hayo bushuma nyaka yone yabebembezi bakozeraha tihine uwo mutakari kubasambya togo yaranyibire kintu ninga yaratwarire kintu konka ahubwo kwenda okwehabaza no kwiba government nibageza ko so muri ngogwe no kutaha mikutu okugira ngo government erebe ngo abantu nibabi ninga cha ministry nibabi. Ambrose Mwesje RDC wa Kanungu ashabira abantu obutatwara amateko mu ngaro umunshongeji bakaguma aha kugamba mazima government eri kutereza enshongezi konkanisha bangu eki kimatisa ejo yere ekikunga musha mukarumbeke mukashe mutaka chikora abo kwa mukera amateka ale nasimwe umwe habarinya kwetombitira obashenyire ejo hamutwe nagira ngo sente bakazitunga konka babihiro mu juba naenda kurugamo ku 12 mama we kinene cyari kumanya bise nawabyetereho nintekateka nambwe no RDC bashime kwa binaka kuriona Christine program babire bajine hamwe ayine intention yayo gasha kwa Robert Mugabe ahabwa Tayari West.